Union Finance Minister Nirmala Sitharaman ngarang Lok Sabha da senba sahi lising aniga kun ga mga kun ga taruki Manipur ki demand for grant puthokhe baga loinana sahi asigi budget estimate ki senfam lupa crore lising kunthra ga samapan ga humpu ga mapan subna mari oide handak puthokliba Manipur ki budget estimate ki senfam ase state asigi oina khwaidi ki pikpa budget ama oide mamang senba sahi lising aniga kun ga mari kun ga mga da Manipur ki budget estimate ki senfam ase lupa crore lising kunthra ga humdoi ga sama ga humpu ga nitoi subna humpu ga nipan oibada ngarang puthokliba saliba senba asigi budget estimate apun ba senfam lupa crore lising kunthra ga samapan ga humpu ga mapan subna mari oiduna mamang senba sahi dagi lupa crore lising ani gi mathakta hantharakhre